Awain hi November ni somni pathum sang ni somni pathum ni nga ni ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zongzong te chi bai vek ule tu na chuan Myanmar chanchin thar kan mu le hriat te kanom puang le do na ni Burma si pai SAC chuan poi sei lo nu pakhat afasen nu te pelai chu an kaplum Burma si pai te nun ron zia le che dan rap thak zia chu ani telin kan hre chho zela ma se tiang khopa poi sei lo te la ka an che du da ne ro an dem omin hremna mulet se ti hi adum hlia ni Sigaing region Kali township malama var pui khuwa lalrampare kumsom ni pariata upa chu nimin piat tlaida ruk chhovel khan afa thakhat mi nute pek lai takin var pui khuwa lut Burma si pai ho chuan dimna le khongai na tel ho lovin alua silai nan kapa kapo chon lovin aboral thu tual chung mi te chuan an soyani pilal rampari hi veng pui baptist church munlai khuwa mi nia fanu pakhat le fapa pani na in chatuan ramin pansan ta ni ti in an soyani nimin jingdar som le achan ve khan arong vuina hun ser man nin vuiliam anita ani lalpana kal santak apasal fanau le an chung ko zong zong te thambuanin om puimol ro se nu te lova an fa te mai ba ka apasal nung chho tur han ngai tu hian Myanmar si pai te che dan hi anun rongin a thinrim thlak tak zet ani Burma si pai ten an kem pan chu san falam le kali kong ala himlo Chin Hill Ram falam township SAC 2P sakhan kem chu nimin jing da rukhan mi pui si pai CNDF ten an valu chila an kem pa tu man lo om to lo thu mi pui si pai lam chuan an soyani Burma si pai ten an silai le bungrua chuan la chuak veka an kem ma chuan JCB pakhat chia oma an chachum na bel tak ngial po Burma si pai ten an la fai vek bok ani mi pui si pai CNDF lam ten Burma si pai tlan chuak ho chuan bo zui meka tun thlengin falam le kali kong ala him lo thu mi pui si pai lam chuan an soyani nakina mi pui te tan chanchin tha ro pui the tu rom to a mi pui ten kan pasal tha te ta ni tong trai pui zelamu tin an in cha ani CDF Hualngoram Basic Military Training chu Zofel ani Chin Hill Ram falam township Hualngorama CDF Hualngoram chuan sipai training abuat saya Hualngoram Chin Reserve Training chu nimina tluang taka Zofel ani thuan soi mi pui sipai training lu chu somli chuang an nia mi somthum pariat an training chuak thaya aka laka training nei mek inzirna ral ramakal then khatte anin liam wangin training top kharna an kim thei talawani CDF Hualngoram hruai tu chun pathian hena lom thu soina le fuina thu te nei nimin khan training top kharna program an mang zo fel thei ani kalimiawa petrol liter khat chiat sing khat man thleng akai chho ti thriatani datahan po sinatalan danin Sigaing region Kalimio khopuya petrol liter khat chiat sing khat man na akai chho tana leitu amu malavin achat lak thu hriatani Kalimio khochunga mi pakhat chuan November ni somni pani tu khan rail station bu nai dor pania petrol leitur om lova traffic point bula petrol liter khata chiat sang kwa zanga in kan leya mun then khata phei chuan chiat sing khat velin an lei thin tin a soyani Kalimiawa petrol mana tawna chan chu mongjual khopuya tanga Kalimio panna maha miangkong motora chiat wangania dor then khaten khar nuala dora leiturom chuna po agalona lei kholan phalawa bai pakhata chiat sing khat man bak len phallo thu hriatani hetia tuyal theimana san chho zela wangin tual chung mi puiten eizon na kong sang sanga har sat nan to thu hriatania tundin muna hian Kalimio khopuya thlona po November ni somni pakhata tanga somni pathum thleng khan a thlo chua to lo thu thlona ticket zuar tu te ne tanga hriatani bok kani khopui siaw chongle lapu khuwa Burma si pai kem PDF tangrol pol ten unlock sakna Burma si pai somni an thia tlan chuak anom nual datahan po sinatalan danin Sigaing region Kani township Chio Chongle Lapukhobola Burma si pai kem chu
PDF tangrual polten an beina Burma sipai somnian thi thu tual chung PDF ruai tu ten Yangon khit media an ril thu hriat ani November ni somni pani tu ka an beina hian Burma sipai somnian thia sipai dangan tlan siat nul thu hriat ani bok hemi tu khian Burma sipai tenen kan in beya chonudar som pani le achan vela jet fighter in voi thum minon bom le a tual chung mi pathum han liama PDF ten chonudar khatvel khan kan beinon le a chonudar thum vela Burma sipai kem chukan lak sak theya Burma sipai somnian thia an thian sipai dangte an tlan chenwala PDF sipai pani ramtan an nun nalu thakan hlana mi pangan liam tin tual chung PDF ruai tu ten an soyani PDF tangrual polten kem an lak sak nu hian silai le ral thuam kai noi tam takan lak saka Burma sipai ten phone signal an ti chiat vek thu hriat ani bokani kalimiaw le falam kho inkara lir thei kal tlang lo turin hriat tir an ni Chin State falam kho le kalimiaw in kalpona motor kong chu mi puite lir thei kal tlang ri lo turin November ni somni pani khan CNO CNDF ten an thu chua an tar langa kalimiaw le falam kho inkar motor konga thin thinshu camp abu khwar Burma sipai te chu November ni somni pani tu khan an tlan chu wangin mi pui vei wak te in venan tok taram hlau wangin hriat tiran ni thu CNO CNDF ten an soyani an tlan chuana mi pui te hi in venan mangin mun than chang theya ram hnuai anom hi kan du thu samani tiin CNO CNDF Defense Secretary Moses Suana soyani CNDF ten thinshu camp Burma sipai te an beidon tian hriat loka wangin an tlan chiat thu CNO CNDF Defense Secretary Moses Suana soizui bok hemi tu ka kan vela hian an tlan chuak vek towa ein tur zong po engma da bang lavin an tlan chu pui veka falam kho chung an la thleng lo ti kan hreboka kan hu ma lo chu kan ve dona boru ka so sang mai thei tin Moses Suana soyani ni thum liam ta khan he thin su kem lak turan hual bena Burma sipai te bom kama wangin CNDF sipai pakhat aboral thu hriatania tundin hmuna hian falam le kalimiaw inkar motor konga hian CDF ten an thu chu an sut ma lo chuan mi puite vei wak lo turin an hriat tir ani Hualngorama Education Office thar khon ani Chin Hill Ram Falam Township Hualngorama HPO CDF Hualngoram chuan Hualngoram Regional Education Office thar chu pathian zara tluang takin nimin khan an hong theya Education Working Committee hian office na zong mo phurna an la chun zom tu thu an soi HPO CDF Hualngoram Control Area chung khosom thum chuanga school honania school hong thei chu EWC chuan federal system takin an kai hruain an enkol mek ani thok tu tele mi pui zong tho ho na ra lang chuak zelani tin HPO CDF Hualngoram chuan voina an soyani Tamu district zo mun lam ngen na le hriatir na chen zo na thlagom na khuwa Tamu district mun pakhata tuna mi pui sipai za chuang training kalpui mek ania zo mun lam tual chung mi ten kan fanau training kal du te dang lo hram angu zo mun khuwa civil hel ho chuan mi pui sipai alu tho chu wawin an chunga thil poya thleng thei tu thu soin mi pui sipai alu an falian pasal te chu ko kir tu le tual chunga zol ko thin kan zo na thlak pui te kalo sim to ula thango tang he thu hi mo phurna la tu hne na tanga hriat ania kan tang rual zel dona zo mun khuwa u naw civil health in chunga la pikang ti kan hlau pui chewani reilo te a Tamu district a Burma sipai kem zong chu sak vek an la nianga chumi huna chuan an la zaden don ani reilo te a ramle namle mi pui phatsan tu te in minglam chu ani to mayang a hun la hian mi pui sipai chung te lam fui tur jok le vo beta thlem to lo turin kan in du sak hle ani zo mun lam civil hel ho fello na hatam wangin khuwa ming po a che thei hleya voi tam kan thup sak to chewani in khuwa in ti ming chia kan zo na thlak puin ni wangin voin thlengin do thei takin lungrual taka thok tlang turin kan duwa khothen khat chau nilavin khopumin kan som cheu ani
in khua pasal tha te tan khua le tui tha lo neyang cheu tin an soi ani kali in dona pasal tha pakhata boral Sigang region kali township ma lam thang lui khua chu KIA kai hruai in pol dang nen an tangkopa an vaka pa vandoi thak takin kali PDF SR6 pasal tha pinsun ong chu ramle mi puitan November ni somni pakhata na nun na hlut takahlana nimina ruang vuina hun ser manzo ani Mizoram state a Myanmar tlante har sanna din munpa 3 lo pun chun zomila Mizoram state sarkar ten an chin chia dan chuan Myanmar tanga Mizoram ral tlan mi sing thum chuang anom to thu tarlan ania heng ral tlan te hi Aizol lunglei longtlai sia ha mamit Champhai district a ral tlan kem za chuang a oma then khat ral tlan te chu kho chunga in luan om lain then khat ve thung chu ramdanga kal chu tumin India khopui New Delhi a mi sang telanong khom me kani alim chona chuan Mizoram sarkar ko ran mi mal le tlom ngai pol rang ten thei top chu in chom dol nan pe thina an din munala ji om ve zela Mizoram sarkar hian Myanmar ran tlante tan ti in kum ni chung khan cheng nuai za thum chuang atan pui to thu Mizoram Home Minister Pulal Cham lian chuan kum sang hi som ni pathum February a Assembly session alo soi to ani kha Myanmar tlante tan hian omna tur thlam te electric current te tui thiang hlim dam doi le in turba ka an mambo zual puite kan ngai tu sak zela ni tin Pulal Cham lian chuan soi zui bok ani huna kal zela Mizoram sarkar ko rang le mi malpa ka tlongai pol rang ne na tangin chom dol na sum le pai pek chu atlem tiala tun ma anga tan puina aom to mu mal lo thu tui rial ral plan kem pa an leader Elvis chuan heti hian a soi kan thlen lim kha chuan kho chung le ko ran ba ka mi mal pol tlongai ten min tan pui zela kan ziom ve wa anu kum khat kum ni lo ve chuan chom dol na tlem tiala tun ma kha chuan thlakata voi khate mo thil pe kan don thin lain tuna chuan thathuma voi khat thalia voi khate mo te kan dong chawa tun ma anga kan don mu mal to lo wangin kan har sa to khop maya kan huang ang kan thok kwal to mai nei tin na soi zui bok ani ole khati zong kha Myanmar chanchin thar kan puan thei te chu ani a Mizo official channel thir tu le ngai thatu te in zawai chunga kan lo me